Sawa. Namahoro. Wari muri mudushyize? Nakureba filime. Okay. Ya, mba. Ako wakomeje kuba busy cyane. Ngo ariko reka mpuguke, babwira iki kindajishenga. Ntugire ubwoba. Sharon. Kira ntigize ubwoba ra? Ntugire ubwoba. So, nagize amahirwe. Wow! Amahirwe y'icyango. Okay. So, nahindi kureba ibyangombwa byanjye. Already mvuye kwiteresha urukingo, namaze kurubana rwa yellow fever. Iyi ni pasiporo yo muri AS. Namaze kubona visa ngiye USA. Sisi! Agaragi. Yuwe akuzanzanira iki? Ngagiye he? Zanzanira iki? Natubwirije yazanzanira. Mutumye rero. Sisi, nyangane cyane. Sugwimuzana gatanga. Okay. Noneho n'amahirwe ko n'ubutumwa bw'akazi. Okay. So, Shalon, Kelia, iyo igihugu kingiriye icyizere bakanyohereza mu butumwa bw'akazi aba ari inyungu z'umuryango. Ndabakunda muri abana ba mukuru wanjye nasigaranye. Ntabwo natwe turagukunda kandi cyane. So, Shalon, hari amafaranga nzamara amezi 3 ntahari. Ishyurango kari maremare. Turi twenyine. Mwumve ntacyo tuzajya tuvugana. Tuzavugana kuri Skype muzambona, tuzavugana nta kibazo. Sibyo? So, iya hari 1 miliyoni imwe muri kofre hariya mu nzu agafunguzo uzaho kari. Amezi 3 ayo mafaranga azabafasha. Shalom. Uzabane na murumuna wawe neza. Discipline, muzubahane uko tubanye mu rugo. So, byihanganire ubwo ndacyakomeje ubwo deja mfite ivore indege irahaguruka saa 12 za mu gitondo. Ejo mu gitondo kare. Oya. No, come on. Uncle, ya ntabwo bishoboka. Basi wenda 2 weeks turi kumwe basi twakire kugiye kudinda. Bakobwa banje. Kelia. Ndabizi, ndabakunda, sibyo? Okay. Uko byagenze bose birantunguye nanjye numvaga ntazi ko mfite indege mu gitondo. Ariko ayo mahirwe ntabwo nayitesha abana banjye. Sibyo? Ako basi tuzajya. No, Kelia. Uzanze gatanga. Kelia wanjye. Wait.